Ublay yapi baro. Kapang kabangan keren hapi menta galong. Siapang kasakamen. Ngau ba subscribe bat sam lang shaki way. Ha kajutang batamang in shem Paulus apostol uyathu yakabalaja ha kikpa temen jongipa Israel wong. Ku para ngakwa bapin kenmau yakani. Kikpa temen jongi kilalong baro hapo ulo barbaro kilayay lang ba kadureo. Da ulo bar kadureo lapen yes lok yaki baro ha Moses. Baro kilayabam ya kajuk kajenbam bakan jaman sim. Baro kiladi ya kajuk kajendi bakan jaman sim. Kiladi nang mau siang bakan jaman sim ubalabot yaki. Bat utau mau siang ulalong ukris. Nagishti banangkong jong Paulus apostol syaki Krista na Korin kalenong kabasipau katkot kabanangkong hadu kabasau. Ha kani kapor Paulus upen kenmau ban klebiang ya kabau ublay ulakren bat pen i nadu kipor jogipa Israel. Hangne Paulus ukren ya kisarkamen. Habangi pule ya kijentho jong kabalang siapang kasarkamen. Kini kimwan pau tang haipor balangkon. Henry la penwandur yaki kumba kalong menta daki spasnem. Ujisu dalade ulapen kenma uong. Pimtip menta ya kabangale. Henry pinsatip kamhadian. Yohanes denong katlai dekot banyo. Baro ki nyau teli kisar kemen kidai kiba labo dau Jesus Christ. Leng bau Christ kabeneng baka kendau kila kendu kapor bat junam kias nolang na kabenta ban penbha bat penjanai. Ukris udai ublay bala wan long brew daka ketin ula wan long do. Yohanes yuai dekat saw. Ha ukris lang ba kasakamen kadon kajiyate jutang hapdeng ublay bat ubrew hapdeng ubom yo I bat ubay yo I kani kalong kabat mai haba ngiong kabat mai kamut bami menta henry kadai kabala sendur nadu kajutang barim bat kapau bat dapura da kajingwan Jesus Christ. Kabalang ka itu ya kinyo teli ki sakramen bagi de gijing ai bakodor tam jong ublay ha kabalang. Kita kilong penengkong ka sakramen baptisma baar ka sakramen jing penskem balai ka sakramen bakot tam kaduan basau ka sakramen jing penyesuk basan ka sakramen jing pensle jong gi bapang bahnreu kasakamen jingentang lengdo kabahnyau kasakamen jingenti kurem. Nadu kipo jongki apostol kabalang kaju pendon kam yakini ki sakamen tangba hakita kipor kimpat yo yakini ka kentin sakamen. Hakijintho jo Agustin bakhut ngin lap bau pendon kam yaka kentin sakamen. Pad hadin ki start Bible kikran man kapor siapang ki nyo teli ki sakamen. Haka Council of Florence kabalalong hakasnem siaja sauspa lep kundai. Baka Council of Trent balalong hakisnem siaja sanspa saupusan hadu siaja sanspa handu pulai. Ki penbena paiba bagi sakamen kilong ki bakhut berkentang. Haman la kawai pakawai jong kini kisah kemen la pendan kam daki ketin bat kirukom le. Catechism of the Catholic Church ka number kaba syaja sispa san pulai hadu syaja sispa san pusan. Habang gipusan yak nyaw teli kisah kemen kidai kapan sengat jong kabalang bat kayu karis bakhut kadai kapdeng du jong kisah kemen. Kayu karis kaya pher na kisakamen baro. Kiway kijingle jingkam jo Chris. Henry hakayu kares kadai ujisu dalade
ubadai kamet kasnam kamen sim bat ke jinglong blay ka Eucharist ong ka council jong ka Vatican baar kabalalong hagasnam siajar kandai sepa andru puar hadu siajar kandai sepa andru pusan kadai katlong bat ke jing klein jong ke jing imprestang barok kiwei kisah kamen ong Thomas of Aquinas kidai gibala penyai renti yaka hadu kabakut karkum ke jing hikai badang shen jong kabalang yakini kisah kamen la penbenta hakilai benta kita kilong benengkong kisah kamen jing rong dukhot kum kasar kamen baptisma kasar kamen jing penskem bat ka Eucharist kini kisah kamen kiba penlong yaki breu ki Kristan bapura kini kiba penlong ya breu banlong ki dukhot kamen pamayan Eucharist kabaar kisah kamen ban a jing ko jing kia kidai kasar kamen jing flapom ban kasar kamen jing pensle ya ki bapang kini ar kidai kiba sop baspan ya ki jing mong jong kamen sim ban kamen kabalai kisah kamen ba penias no lang kidai kasar kamen jing genti kurem bat kasar kamen jing gentang lengdo kini kisah kamen kitai ya kabalang da kajing long dukhot da kajing klein jingget da kaktin bada kakam kini kisah kamen kidai na kabenta kajing bahaki wei om yalade mentangin pet baya kini kisah kamen lasem na kajing tho bakhoi panengkong kasar kamen baptisma Insyam na Gospel jo Yohanes kelnong kabalai khot kabasan Matius arhupra de khot ka khandai baar kasar kamen jing penskem na kam jong ki apostol kelnong kabapra khot kabakat saw hadu khanyo balai kasar kamen bukhotam jong keduan Insyam na Gospel jo Lukas kelnong kaba arhuar khot kabakat saw hadu laipo na Stephen kong jong Paulus apostol seki Kristana Koren kelnong kabasipau kat khot kabakat san hadu bakat nyau lenong bakat wei kat khot kabakat nyau hadu arpondai pasal kasar kamen jing penyasun insyam na Gospel jo Matius kelnong kabakat pra kat khot kabakat pra Gospel jo Yohanes kelnong kaba arpau kat khot kabakat khandai hadu arpulai nashti jo Jacob lenong basan de khot khat saw hadu khandriu pasang kasar kamen jing pensle ya ki bapang naka chiti jong Jacob kalnong ka basan kat khot ka bakhat saw hadu khandri banri kasar kamen jing gentang lengdo na Gospel jong Lukas kalnong ka ba arpuar kat khot ka bakhat khandai na chiti banongkong jong Paulus apostol sia Timotius kalnong ka balai kat khot ka ba nongkong hadu ka bahnyo kalnong ka basaw kat khot ka bakhat saw berkabanyo kasar kamen jigenti gurem nakshti jong Paulus apostol sei Kristan ha Ephesus kalnong kabasan gat khot kaba arhuai hadu lai pulai ngidai balkan mau baya kini kisah kamen ngimdai ban priang tang ban siu pendep rukom nikum ka majik Henry kadai kejing yate jutang bar kejing ai kaba ai na ublay na kabenta jongi ukhun benriu kibangej hau kublai shibon baru blai unkur khu kodo ye phi baro